Otavalo informa. Apukuna, municipio Ucumanda, técnico kuna nishkakuna, Universidad de Otavalo yachajo Ucupi Villachi Kallarirka, hatun proyecto nishkakunamanda pactarinata. Abril Killapi, Villachishpa Katimun, municipio manda mashikuna. Lunes chunga pusa abril Killa Shinayata Hatuna Pambajawa, ñaupa wasikunata patrimonio nishkakunaman tigrachinamanda. Martes chunga iskun abril Killa, imashinami antawakuna shayarina manda, parqueo tarifario nishkakunamanda. Miércoles ishkay chunga abril Killa, Pachamamata wakaychinamanda. Mapakunata shikan yachinamanda, mapa yakuta ali yachiman tigrachinamanda. Jueves ishkay chunga shuk abril Killa Shinallata Otavalo ayllukuna chapurishpa shuk yachina kawsanamanda. Kay rimaykunataka chunga pacha tutamandami kallarigri. Tukuyllakuna pacta makipurarishpa llankashpa pactachina kan nishpa ninaku. Vamos a tener una serie de presentaciones de diferentes personeros del municipio en la universidad dentro del marco de las jornadas académicas de abril que la Universidad de Otavalo está llevando a cabo. Otavalota ñaupama pushak taita alcalde Mario Conejo Nimi, kashna villachikunawan, rimarihuikunawan, sumanmi kan yachahu wambrakuna yachashpa ashtawan paikuna pacta ñukanchikunatapash yanaparishpa kaymusuykunata pactachingapanishpa. Otavalo, Alcaldía Ucumanda, Ruraykunata Pactachinchi. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral, Código 75.